رودر نتنی جوانکی وینه کاره لی ماموستا و هنروانه. هنر وکی زمانی خوی اخفتنی هلبجارتیه. دما کو فرچه دکره دستی خواه دکوه جهانکی تایبت کو تیده فکر و هستان دکه خط و چاند آجنان برنگان زندی دکه. موهبه خو برای 16 ساله تقریبا اکتشاف کردیم. ارشامه بودم دسته کاینکی. حالیاً هم مرسم بکریم. اما نزدیک دور 10-11 سالم بکریم. او نتنی تشتین کو دبینه خیز دکه. لی چاند و فلکلور آجنان تقدیس و خیز دکه. جبر ویه که وینه ینوی خودی واته که کور و هستیارن. نه تبلیغ معرض گوش شارکم يعني از فلكلور في كلية ثانية درس ميلم از دينم نزعم احساسي ما دحسم انه فلكلور ما كل دي اكثر شيء بعدين جديدة تقيا كلمة تركي يعني او جدي كراسو خطاني جو خطين جدي برقي كردية جو خطين دستارين يعني قالك يعني دالي جديدة تكرمي كل دي تقيا كرن واز بينم حتى يعني فنانة دي جالك جي أنا براسي أكتر شيء في بالي كل يدرس من ميلا فلكلور أكتر شيء سرجني بترتي في أكرم أز درسم بعد ذيك شيء مسرجني طاقو أز تابلو كجن جوز رسمين مسر فلكلور في كردي جن جبرجو ديا جن خوها جن دلورفانا طنبورفانا يعني جن فلكلور ما كردي ديا في أكرم جن شربانة جن بيشنجا جن سياسة المدارة يعني جن مجتمع ساق دي في أكرم راستي جن طبيعتي را يعني حش شنكايت كن حج بحارت كن حج جلو بركي خيك ورديت كن شخص دحسم راسي له كزوكا شوكار وكفنان از دحسم ميلا جنيه بهتر صرف فلكلور خي كردي بهتر ميلاي هيا براستي نو ك زعما از دحسم انه بهتر اهتماماي هيا دبن وين كرني لغوري مزاجي وينا دما كو الهام خو حس دكه وين دكه تاگوش تابلو درسمين مدرسي اكتر شيء دما گوشت خوازم گوش برس من الصباح زو از بهتر بيرد تيما جريدانتب وبهتر التأثير المتكي براسي وإيفارا يعني نزكا دور ساعات يعظا يزده حتى يعظا وادرا يعني أفهرد وقت تاني وأكتر شيء ستيفا جريدايما ودما جواز دين مثلا جانا جيت كأنك إنسان جوز غندري خدا وقفازي فالا بكي استابلوي دا از خيرستكم افده سالی وی ماموستیا و تواهی خوندکاری وی جنین جبر کجنی وکی سمبولکی دجیان خود دبینه. أبغى 10 سالم ناكي ما مستا از درسات ما شاگرتی خو شاگرتی من قالك جي خارجينا اسلوبي يقول ما مستا اكثر شيء از هلم جو اعتماد هو سروابي الهلم جو تركيز اكثر شيء برعكس شو يا اهم شيء تركيز ودقتها وتفاصيل وتاقو رابي بار دركبي ويب حساني بار دركبي و از فهمي سبي ورش از دموا تشتي قد خارجين لجزيتي از دموا ناكي صار واجد من هناك جانا مها كده فهموا الجمد من هناك جانا بيج مها يعني صار واد مني تشتي قد خارجين من جدورة زيتي هاي ما مستا او جي زكا يعني جي بيج مها وفاميدا او جي صار واد مني يعني رودر حز دکه کدوین خیزی ده شوازکی وی تایبت هبه.
دا ku ji wênekarê din cuda be. Peşengego şarkî me nîzîka fazla heta bîsta şarkî me. û heta ji tez helim got şagirtê min jî bi şarkî çi peşengê got çêdibin rojava. Bi xetira jî bişecan. Her fenanek üslûbekî wî xas heye mamosta. Niha gelek medrese hene jî yani tek medresa tekîbî heye, Siryanî heye, tecrîdî heye, wafî heye. Her fenanek vêja bi üslûbekî ji wa medrese ez digirin û istimrar dikim. Nihayê min ez hekane weke îro jî ez Waxiyê dişuxulim ekteşî medresa Waxiyê min girtiye. û înşallah demê pêş de ez xwazim üslûbekî xwayîkî xas ez peşê bikim. Ez vego nepeseniya nûyekî fenan radê 17-18 salînekî got destkarê wêneyê dikê üslûbekî xwayîkî xas çê bikê. Roder dibêje her wêneyek çîrokekî şîrove dike û her lêpirsînek gumanekî peyda dike. Az nîzîka 1000 tabloyê mamosta me xilas kiriye. Her tablokê gul çêkirî mamosta yani mewduekê de herî ji xwe her tablok mewdueka çîrokeke tê de têxiya kirin. Çi mavdê yê ji dervê rojavayî şerkî me doxtê korona de bi rastî sema xetewas veştinayê hîgê şerkî. Bi do jê Misrê şerkî, yek jê Iraqê bû. Xwe helmêm ne gozmaredê ji dervî rojava ez bişerkim. Ez folklorê xwe Kurdî ez bidim xuya kirin li hemû cîhanê. Roder jinê pîroz dibîne û wekî şîret daxwaz dike ku li jinan xwedî bê derketin û rêz li wan bêgirtin. Ez dixwazim qîmetê qîmet bidine jinê. Li ber jin hemû tişta jin ji ber tab zarokê xwe re dîtina ji roja roj de yani ji hemû çanda ji bo roja Kobanî bû. Rastî min jî mitxwest ez tablokê bişerkim. Wezî suretê şehîdarîn ez ê çê bikim. Bu şehîdarîn ew cema û qidweya. War şervan jî me jî cem xweşê kirin, mamosta me daxa kirin. Şervanin dîmenê ciwan in rastî. Bi rastî cem min şehîdarîn qidweya. Ew jî şehîdeka ji bo hemû Kurda yani heta saxin cem ji bîr nake.